Hallelujah. Viele tu nei tai au. Nei fo I tu la. Ele na lo fam lo na ngale lei. Ya le ngata fo ile fa ta lo fa tu fo I paanga le Kevin Life Ministry mai so se tafo lo langi mo le no e ma futa mai ai e le upo le tua. Ia toinga nei fo I tu la. I also have a message na no tanga watu tatou to prepare ai. This morning o nofo foi mai lava na po he o mai ni le taiao. Be was sweet me milo el ka vale ni taiao. And Pastor Esther was talking about the spiritual realm is more real than a physical realm, which is a lot of Christians are not aware of. And I think I'm going to talk along those lines. Wala tala no le vaenga le na. Ki rongo o vai aso le ko pi o mai I tatou ta upule na vatu tatou te. Amen. But let's flow with the Spirit. And I also te mana o mia low faith. Release your faith with me. Ina ia mawhai ona release le unction na le atua. Do you know one thing? The Spirit ele alu le nganga o le atua ele me le welcome ia. Have you ever noticed e te latu fo ilele e te ilo le leia no foanga o tangata ele fi ya te oi ele fi falongo ya te oi and you don't want to be part of that group mai te le alu fo yai why because e ke alu ako e ku ro para lau me fai and also they don't want you to be there. So e te fia ava uskanga kai ke fia kalango ga kala or fia kalango ya oi. So ke fia la kalu e wow lo kamala e se ro fia kalango ga kala ela na alu because it's feel a company. So I want to know. Have you ever noticed a lot of things will come out? O e tala no stanga te tala no atunga ele fi tala no. And sometimes it's like kalango kwa ko e se ai fi kalango like short answer ngade yeah like ele o fi tala no me te oi and it lose interest. Ai kalango me se fi kalango me ki oi e uma ro kalango la kapi ro fa solo i ho o kala ele pele ho oile il farco si right le flow will what tell no why the unction comes. So same thing with the Holy Spirit. Ola na saule nga pa ia ele alu le nga pa ia se me ele o welcome in tangata ele manifest for ila ai saule nga ole tua we are all hungry, want to hear from him. Amen. That's why you have to release your faith to hear from God. Have that willing heart. Ia te ole nga la fo ile fia ngona fia fa longo ile nga pa ia. Awala te va ai me o Kevin. Amen. Pasiro va ia Kevin. Va ia Kevin o ke le o fa le kongo lo fa longo. Amen. Ai pasi Kevin. Try to hear. Lani me na te no to ile tu e te oi. Amen. Have you ever read the Bible? Amen. You try to find. But ole taimi ai te ngā lalai. Amen. Eva ai o ia ke e kasir foi upunga no su e ai uma foi ko ke kia uma o marking se ke eva ko ngo lua so e ngo foi upunga. Why? Le flow mo me ala sa. Why? O open up me la ngo pa ia joy. Me lo tau just pa ia amu ia fi I'm fi fe nui le amioton a wai ma ona mai langa lai ki nga lala wai ile te me te sau te ai onga lo wakar ke me ai but you are not really hungry, right? Have you ever noticed wakar lunch let's go for break ai kwa kanga kama ai kwa mo but you're not hungry elanga ai langa lau ai kanga ka that's not the same of 4 days ai kele ai. And you see a lot of revelation. Amen. Gaming ayaki oi e ho or fasifai makwa mangongia piece steak. You are so hungry for it. Amen. You appreciate little things about God. Me asa e take for granted mo makwa appreciating why? Because now you are hungry. Amen. And then the Lord can what? Give more. Last week I heard this in my spirit. For me ole fa nau mai le anganga for me ole fa nau mai le tua le angasala. And I was sitting there like, Lord,
Hele winga lau talau le whanau mea oi le anga sala. Because, sa whanau whawina, ore kele yo anga sala nga whai me le umang whanau up until now. A le whamelau tusi, o le whanau mai atu, oi le anga sala. Mo tona Yohane. Nonga winga la, wako e cancel for la salvation. And then the Lord's like kind of revealed it to me last week at one way. Ke meditate le upole atua. Your spirit is not sin. Your old man is still sin. Melena, if I tell you this, your spirit called righteous, right. But you still have an old nature. That's commit sin. So me umala ye fai I me na matara to spot you. Walk in the spirit, you will not fulfill the lust of the flesh. So which means the flesh still sin, the spirit never sin. Ongo the spirit la ye le nganga o le atua. That spirit na sa le atua e sefe le nganga na. So now, I'll tell no esta nei about the spirit and the spiritual realm. Let's move into the spiritual realm this morning. Because ona ole to tele o tangata, la to tele o iloa, the spiritual realm, let's put it this way, it's a kingdom. And in the spiritual realm, ele na ole atua. Ola ye fo le ti apolo the spiritual realm. So, in your being, ilo tangata, in your mind and everything, le kama space le runga ilo mafofau. O lai fight ia ile atua to grab your mind, la fu e fight me le ti apolo. So the devil is throwing everything to your mind. Why? Because he's fighting for that space. Ala fu e fight me le atua ia. The same space. Amen. So you're filling that space with Netflix, everything, pornography, all the unholy stuff, like a feeding hai. And also God, halfway to my family tua, it is the same space. Men and I enter the north to the battlefield. It's your mind. Esa, lang lai tawo inale tua, sa umarki apolo, lai feeding out the space le rungai. Have you ever noticed your mind is spiritual? Right? Olowangangala. Amen. Your spirit, don't underestimate your spirit. Because olowanganga, olmakwamalosia, it's a supernatural being. You are a spirit, you have a soul, you live in a body. Amen. O oio le nganga e whailo mafufau e te nofo te tonu o lo tino. O lo wanganga la, to te iloa, e le mawhaia le ti apolo lo wanganga. Yes, e o fo ia kopo, for matana tu spa ia na malo i le atua. Yeah, amen. Le la ku fa pe mai ngi me. Ha? Le la ku ngo fi ku sa ve o no lo filosofia nga il kon ku spa ia. Even Jacob, the Bible says, na malo i le atua, malo i tangata. Why? Because God created man in his image. And he gave him dominion, power, everything. Na ave le atua i tangata. So walala underestimated le tangata le nganga le tonia te ia. Mere na fe maritana tu shafata. So I want to read you this verse. Because if you conquer your spirit, you can conquer the city. This is what the Bible says about your spirit. For many to see lea ale fata oto. Proverbs fata oto se fulumale ono foi upatoru lua foi mai. He who is slow to anger is better than the mighty. Listen to this. And he who rules his spirit than he who takes the city. For my silia tu le tangata e mawhaino na pulelo na nganga polo na loto. Amen. Na ilo tangata na te mawhaia o na manumalo ina le ai atoa. A e mawhai o na e manumalo ina lo wanganga. A mawhai na e controllinga lo wanganga. E mawhai na e controllinga umami o lo wolanga. You can control your life.
You can control anything if you can conquer your spirit. Ole wanganga la. Yeah, the Bible. So atonu te fo mai Kevin, fea nganga fa inga ile akua ya. E te mo tonu tu se kene se tolu sfun mane lua. I believe. Fai kaua vai meanga. Sau te maloa lea. O te maloa lea o Jakopo. Mana ele mele tano ni ainga. How can you secure your future? Amen. Yeah. Because this guy Jacob, ole uportus pa ia tangata lea, ole fai tonga fiti, ole ngangaro ngo Jakopo, fai konga fiki. Pero konga fiki ala kamale le parable en tano nei. Tu so lai saus ko ingo e sau e fia ai. Pa ole va ia Jakopo, e ia le mea lai o, lai ka kia umai amanguia. The birthright. O Esau, o ia le matua, e entitled la Esau I manguia o Isaac. Everything, like all tonu birthright lea. Like to tonu I le melea. A o la, o le vai la Esau fu o maro Jacopo. Esau, o ngai aki o ka ua uso. Ke lor kala guspo I fu me fa ngau mo ma sanga lea. Esau fafo Esau, ala e mau me mar maro Jacopo le vai. Makwa muso Jakopo makwa Esau yang ia. Nga fi ngau mai ai kokongol manhava. He was born to fight. Na sa wala ka malo wala mau ma fa bengi. Fi Esau fa ko makwa ngai mai le ai ngau mai fa kasia. Le Esau le ma se me nga vai ka ua ka pipi I na no di mai lo vai. E kasia o ma. O le mea la, e rei wha alongo la isa ako le prophecy. E wha tau tamara I titi lea. Ono le prophecy na ave rea tua I le tinao ai. Ia la sela. E na osa iri la sela I le tua. Whai la ia o le tamara I titi e pule le kamakua. Mea ngā lengu whai kau. E whai konga whiki ale whinge lea. Kau ma whai e wha kau ngu ure mea ave e le tua. Asea, lango ia ngai lo le prophecy. O le alai wha ngau mai, whai kunga, soli, e sau fafo e sau, alai pipi I me marka mahaloa. O le ala ua o le leo langa, whamatala tu sipa I o e sau, o tangatanga lua I le, whato anga. O ka ngaka I ko anga e ko kalu. O Jakopo, whamai e nofo I tutono le whali, e ta alu PlayStation. E leo ska ngaka alu whai whako anga. But he's a really smart guy. He negotiates. Anga olang fa pe ole ir ka koloko ke haya ingan ka ka le finga wenga. He's a really good businessman. Mena tala tu spaya. Ino wa afu no le mea. Saus ko ingo e sau malanga fia ai mai. E le oilo e sau. Le ke leo le value raya teia. The birthright. Ole mea na e fa nau iai. Ola wa ya tau. Kasi ale mea ai ka sau. E laku e Jakopo me Jakopo ke lori iso. Kero. Sau. Au mai maha ulau birthright. Ai avaku ma ole mea ai. Ele vaku mea ai pele mai. So merkala ka malo e sau. Le hale wingo le birthright. Ola woki lo fia ai. Amen. We fa ka wolo birthright is. Kangorola ia ave le birthright. Ko sangi le kai mi ngai le mea. Confirm le kai mi ngai wa o makua ya oi. Ko sa le wa fini wa I le mea. Ia na ave rola ia kasia le mi fu matale tu spa ia wa fiu e ko e kangi ai. Ele ko au mai le birthright. And this is what happened to a lot of Christians. Matala tu spa yo ila to wo e wo talia o yam fa tu ya te we abatu ile man we ta wo ila to fa na wo le tu. We born into the new kingdom, but the problem is what tattoo fa tawa e sel tattoo wa ya taulia our birthright in Christ. So olo wangala. Amen. Tato mai tal noi lo wanganga because ole matua malo si lo wanganga na fai ele tua only one e ma fai ngo dominating lo wanganga. Just the Holy Spirit.
Na o le anganga pa ia o le atua e mawhaina ia dominatinga o luanganga. The devil, no, he can deceive you. E mawhaina tango whaavalea oi. Ma e whaia ingai. Mea nganga sau i whaavalea eva. Ma akamu. I don't know how many times nga sau i whaavalea a tama eva. Nga malo e leo vaenga i wailo recording o just pa ia. But this time, waluing o shiro makua eva. Hui fulor ki aporo ang alaw ko akasi. The Bible says 2 is better than 1. So 5, find a 2. Amen. So ay kong ka kumafukanga rin kong loko ma. Ay wala so efar kalapu. E ala no tala noa tu whapea because a lot of people in the New Testament they don't know about the spiritual realm. O le nganga pa iala. Amen. Paule o le nganga e mawhai ona ia manu malo ina lo wanganga. I tu tonu le tusia numerous fulmar fa. I want to read this. For mai ina ua alu mantu o tolu te mino ese mai isara elu mai tu tonu ai kupito. Na le to lua tangata na oi fea foi. Na oi tonu ai fulaina na o tangata ino ya ka lepo mai Yosua. One of the reason because ngai ile nganga ese ya la ua martele nganga. Amen. Matala just pa ia. They certainly shall not see the land of which I swore to their father, nor shall any of those who rejected me see it. But my servant Caleb, because he has a different spirit in him and has followed me fully. This guy, he submits his spirit to the Spirit of God. I te tonu la nganga, in the spiritual realm, pe no fayatu, o lai ai whaatau na haitu. Look at a lot of voodoo sumai, atu nu lai fafo, te whaai. Te a ofo i lai whai lai vi i fo. O tau i loa le teimi nei, le pe pese sono lalo langi i mākoi ko o kolu fo i. You ever notice the mākoi ko o kolu le whamena whanau mai Yesu? E leo i kirisiango. O whaakau na haiku. Because o le upu nai whauinga mai le mafu mai le upu magician. O le au whai whaatau na haitu. Mele nana la ina leva ai se isi le fetu. Ngau ka ngaka ie ko o kodu wai. Because they practice things mo meo mea. Mea whaaki apolo. Le ke kiva ai mediums, you know, different people. Lai the familiar spirit. They learn leo ako ka ngaka ni kaka whaolenga. But they practice this witchcraft. So the source is different. E leo le nganga o le tua. It's an evil spirit. So same thing I mākoi e to tolu no. O mākoi ia, e le oni kirisiano. The Bible say o la tau o la au whatau la hitu, they are magician. Le o mai lau magician, e loa mea whale nganga, e o mai kirisiano, wale loa. They are so ignorant in mea nei. Alaf matala duspa ia, o tala lea Paulo. Come here, au ako ke vā lea I mea o lea nganga. Ai o mea lea nganga, o le ko kele o tangata, o la eva lea I mea nei. La tau te le o iloa, po le hale mea mai lea nganga o le tua, o le hale mea mai lea nganga o le tua. Your spirit communicate with the Spirit of God. Matala tuspa ia, o le ua whaatasi ma lea nganga I tasi ai la ua. Amen. So o lea nganga o le tua. Love, can you grab me a glass of water? Mai ni puvai se lua, I want to demonstrate a point. Lua ni puvai fo lele afa uma. Amen. E tā ua la, o loa nganga. Amen. Your spirit. O loa nganga o lai. O ile tano ile tua. A o le spiritual realm. O le upu la le tua. O le kula fongo le spiritual realm. Mele na la ina saruti apolo tofo Yesu. Sau fa o ngale upu. Why? Because o fo Yesu, ma fetau ile upu. Kui me fa bengir ki apolo le upu, ai pingia ku Yesu le spiko le upu wa. So me lo tumana demonstrate. A fai o lo wanganga lea. Amen. Lo spirit lea. Fumera tala tuspa ia. Wa ia li lingi lo na nganga. So o flesh. So e kasi ala oi maranga pa ia. Amen. Ele sa lenga pa ia ki e lunga ki oi leo lai tonu ia tai. Amen. Tote lo na le benefit o tangata le ile nganga pa ia. Tote loa ia Arona ma Miriama.
rona na ile nganga le to Miriam le ile nganga le to ingo wo fai kior ko lo le ya Mose le pela Miriam ai fa lo wa isoro kuma lo alonga ile le pela. What's the difference? God, la me wa la esel fa musingo ngo Miriam esel fa musingo ngo alonga. La ngo lo skaulanga alonga le ile nganga le to. They commit the same sin. Tu sale yang salang fai ese judgment. Why? Because the Spirit of God. Ete o tiana tiang sala. The only difference, o lo nganga, o lo fa mamahina o lo wa ile nganga o le tua. Mele na ya le no mertala tu spa ya fa masino o ya o ni au ni fa masino ino o fa ta simala lang. Ese a le mana o Yesu le tua e ave o fa masino fa simala lang, so judge yourself. Ma ai o ya te oi. Amen. Oh, le nganga la ta toe fo ile nganga mele ile pe no fa atu le lava sa ili witchcraft sa ili aku ma ko ngai lor fe ku o mai prophesy o mai fai kau ku se Isaiah fo mai but o le o mai lo sue according to the book of Isaiah ai aku o me ka ngaka yonga ku si le ma se sio au roko la vai ngala o lor mere ngi a le sa fa kau dai ku lo amen le ai ma se sio le au ka ngaka yonga ku si Isala elu ngava ai le fekura ai ngai roa fa ka why? Because they practice the spiritual thing. Emma fai fo eta to leta no to spot ya practice the spiritual thing. Ito tonula o leta puai le au pura. Right? Le ka puai fo la ko fo pura. Me fa ke mongi. They meditate. They empty themselves. O ngā ruakulor ki Apollo fai o la to tangata ma no fuanga. Mai, ana matal to spot ya sau ki Apollo lo ing me kong sau le ngofoi right so le se senga la meditation le upole tua ma meditation le imeia ku so nga empty yourself and you end up being dumb o imelia you fill up yourself with the word of God. If you meditate le upole tua if atumula o be meditate fa kirisiano le upole tua le si meditation I find I practice they empty themselves. Empty yourself la vanga fa me foi ngai you mo ro pe wa vale Ole ngangala in the spiritual realm to attend le umatanga to like practice mental spirit. But I want you to know this. Only one way in the spiritual realm it enter to the Father. Even though all this practice mamea umaya fai fale nganga. Me practice ile avuru o me umaya. La practice umame fale nganga fa ka haiku o fosamoa o la uvanga ile pelonga ka kanga. Me umaya. They all practice all this spiritual thing, but only one door in the spiritual realm. Emma find that ecstasy le tua. And that's Jesus. No one comes to the Father except through me. Jesus. Except through Jesus, not me. Through Jesus. So when they practice, and also you will see spiritual they actually telling what happened. The Bible talks about the familiar spirit. So it's still in your family. So olea lai ke laku olengi e malama umala le nganga ikangaka umor ko ainga makangaka le olea lai foko e fanga umenga fi e ke laku faka lai kwa fa mai le nganga faka lai fo mai olea olo great grandfather wai mai so olai sa o uma for me le si oh this is God. No. Olea lai ma lo si le ngalu le ki Apollo le ku fa le nganga a o ngai ya sa safari king wa me ale kalesia olea fa masingo le swi au le swi Yeah, that's right. olea fe tawi doctrine amen ole me sa ke lo ki Apollo division me sa wai yes olea la fe tawi ole me sa ole me ya la misa la ai ku finga lo le
focus I lau leina nga whea koe lea tua ia joy. Why? Because e wha apale oi pe kamo e lau leinga. Au e ke kamo e fo leinga lau vahenga la. Fumo la no e whaia I lea tua au e kamo e wha asanga I luma. Mai karar ko inga vore, ko ke oi kai pia. Wha asanga ia pia. A me ke hanga ia ngene lang, hey, wha asanga ngai lang. But tell it just he's the author and the finisher of our faith. Keep our eyes to Christ. Don't tell Lord. Jesus says something that really or tala na fa Yesu. So ya koa yale. Le filosofia o kusipa ya koa. Onga tangata yuta ya. Tata nei. They honor Abraham, Moses, and all the holy people to spaya. Kavika. I saw you hanging papa kiso. This is the last prophet. But listen what Jesus said. This is the last prophet of the Old Testament, but Old Covenant. They all prophesied about Christ. He baptized Christ, prophesied about Christ. No one out of all the prophets, amen, is greater than this guy. And he turned around and said, but the least in the kingdom of God is greater than John the Baptist. You greater than this prophet. The Old Testament ceiling is the New Testament's floor. Ole mea na tumu ye le whenga tuai. Ole whaavaele na naisa vali e lunga o vai. So you should know this covenant about Christ. Jesus take this like really saying, hey, no one born of a woman is better than this John the Baptist, but the least in the kingdom of God. Amen. Kevin, you are greater than John the Baptist. Tine, you are better than John the Baptist. Everyone prophesied in the Old Testament. They see vision. The Spirit is in you. And yet, I say, we learn from him. Kakao learn my John Yakako. Don't go I John for my or the you should learn from us. Come learn from us. Why? Because you know more and greater than him. Because you have the new covenant. Hallelujah. In Christ. Amen. That's the one thing about Jesus. He changed a lot of things in the religious mind. But he speaks the truth. Amen. How you fai sa o yale talamoni. Beno fai to your spirit, you born again, is greater than John the Baptist. The thing I nga kwa ya ko ale ka learn me ya Isaiah, la vanga umaya, they prophesied. You know the Bible says you also can prophesy. They only prophet. Amen. So, I really want to your spirit fights low spirit Malaysia realm and God tried to share the same space cast down all arguments favorite program. Pasifo mengang ay makamakay. Kau siya ko lima. Ay pasifo la kalehanga nga sa ay makamakay. All these things that thou share the space there. Ona o tangata ye prophesied.
You know, all the prophets, they use their imagination. That's why they say, I see this. Why? Like Lia, le monitor, makwai manga the frequency. Prophesy. I see this. I say, because your imagination is conscious. I see the chicken on the table. Imagination clearly conscious. If I say the word dog, right? Go next door. Now you see the dog. It don't just by ya. A lot of people for my see, for my no one see or heard. And find a tattoo. Fa longo ile tua. And fa find a tattoo. Ba ai ile tua man just by ya. Am ye la tua. Loto mau lalo wala tu te lo atu le tua. Ile iwa ai ngio maka ile tua. Kasi ka nga va ile ku nga mosi. Amen. Only one man in this whole world, except Jesus, sava aya ile tua. O ka ngo ya mosi. For matala just pa ia. No one can see God and live. May leise sin fain ma ile tuan maula pe ai sia. O nga yang sala oi. Ile faila o makang sala nga va ile ku pa ia. E o tie oi. Ele fa pele anga le tua. No. Fa le como oi. Mele na ina le sa le tua fa ali te oi la nga fa ngai oi. I know what faila mo se le tua. God, I want to see you. I really want to see you. I've mentala le tua. Okay, Moses. I'm going to make a way for you. Because no one can see me and live. For mentala tu spaya. Tango loa le tua tu mose le tau me le ile va le papa. Amen. He put in between the rocks. Ile va le papa. For me tala le tua a opasi. Pasi melo mamadu mo wanga lele. Ona e loa mai le wa. I lo patua. Ele iwa aila mose I foringo le kua ngol pakua. Ele I ngalava ya mose le pakua o le kua. Amen. Ele recording on fa pera ya fo. Ya mose. Oh well, that's just a back. Okay, lo nga va aya ya mose. Oh, no words. Ele I koe fa makalainga mai pe fa pa I le kua pakua sea. Le ise upo fa makalainga. Tasi ale mea na mawhai na wa ai mose I le atua ona nei tutono le papa. The Bibles talk about the Old Testament. The rock is Jesus. Only one way you can see God is through Jesus. Because the Holy Spirit, He's a person, atmosphere, and also He clothes. Fa'of. Mele na ina fa'ofu oile nga pa ia. Fa'ofu ina oile a mioton. Amen. O lea lai ko akere kangaka. Sad to say, we ignore things of the Spirit. Mai tele o iloa le malosio tangata lilo na tuton. Makua musuar ki abolo e loa e ainga le malosio lo nanganga e malosio ki anga i matala a Yesu a o tango e tuli le ti abolo I le tamtama I limo le tua the thinker of God. Ele ia fea le limo le o le ofo le akua ai ka mawhai e ku rei mar ki apolo malangi. Nana le fia le tua. No match. Hey, no match. Man, if I tell just by your Isaiah, I wish go read the book of Isaiah. Na if I la if I tell just by your Ileasor Famasinonga. For my only ako akele kanga kala vava aya oi maofo ya oi.
E kako kere o fola, I put my imagination to explain for ilelea. So imagining for ilele the whole arena. All lang ka ngaka la fai fa masingonga. Fa pia for ilele. Le o kako ngofo. Le la fai tatou fa masinonga. Pa kai ka inga for ilele kako. Kau mai siaka. Wa ngofo umala upa ia, ngofo ku makevena, ngofo ku pasta esta, ngofo mai o kou kako ngofo piko le ngai. Ha pia ya, kako la le ku le au, I'm your ton. Mai ka kisa umala lang ia. Just knock your head by faith. So, lea la fo no le mea. O lea ri kuri, alu siku. Ngaka umai leo se ori. Fa kai inga. Fai mai lo maltala ale sau lo se angelu kingo ke lea. Fala umai. Ia o le tatou fa masinonga case number 1. O le wata ua nei, he's a deceiver, accuser of the brethren. Kako whalongo ngā kunga, soli. O le taino lau ki Apollo. Le na whaseina lau langi, so le ala whai kokoa ke le o le langi hoi lele. Le o kako whaakali umala raa mari ki Apollo. Kasi ki Apollo, kako imagination hoi lele, because pakua kako ki ngā inga lau langi ngiri ki Apollo. Le ala ka ke ngofo, ai sau ki Apollo, kasi ka ngaka. As a military to spy, everyone on this day will marvel at you. I thought, is this him? Ole ama kwa kako surprise le asolea. Ela amerki Apollo. E kingo le yai, yes miko vore le saule aka vore. The Lord of the Rings. Ela ama ipese. Ole ama kwa kako ofo ya. For my, ole ka ngakare go fasi se inga ya. Is this guy? Kijk, waarom ook al? Is this him? Ja, dat is him. Waar zijn we maar? Familia solia. Qualquer la hofor ki Apollo. Ten no duse Isaia. Ilea. Ile sa vali mer ki Apollo. Skama imentia. A ole nei. Na te fa vive sia le lalo langi a koa. Ko ulu ai kupu. E o le au whau winga. Le fo e whai ke Kevin. Ma tara tu spaia vai o e nei te tu whai te fo e pa u. Ko ke no pa ora angeru whau winga kon ku spaia nga ole ki Apollo. Ya ko mu whau winga fo isi anger ai lo ka ora ku spaia. Pa ora angeru fo mai ole ke rupi whau winga. Which mean na te loa le au wale whaato I lalo le anointing. Alinga, you see it le malosho ki Apollo. He corrupt 1/3 of the angel. Don't take him lightly. For many tala to spy, I love this in the book of Revelation. For many tala angelu I record kong to siya faalinga. For my day, whose day? People of the new covenant. Oi leke siri ai onge baptiso. For my they defeat the devil in the word of their testimony and the blood of the Lamb. A e loa la tau tinonga I le toto Yesu. A laku ki Apollo e fa mga kunga ki Apollo. Soli, ia a koko vo yo nguku le toto Yesu nga. E ko I lalo ai. Testify about the blood of Christ. E musu na le ti Apollo e loa e oi. Wale o koe la unga inga le kale sire koko ke riso. Le mana le ngai. Kanga whaafio kiuti o kanga ka launga. Koso mai mala emotion ko kongu. Oso lo mala offering. Feel sorry lo kanga. Oh yes Lord, let's put some money to God. Ele o sau o se faith. Sau o le emotion. Paua leo lea. O le mea whaako I la Lord ki Apollo. Alai tala noia, or if my they defeat the enemy by the word of their testimony and the blood of the Lamb. A ole ngai lava ka ko kea, ki ngā inga. Already whai e Yesu le whaolatanga. Mai tala Yesu. Oh! Amen. Whamaila ia, yo tō papoto e pe o ngata. File mō pe o lupe. Oila ngaka. Ki Apollo. Le foi lang fai foi whakaoko lang ka whai kawa ngai. Whamai e popoto tangata laulangi. Lo ka ngaka o le malama. O le skirisi yango. O le upu lava e whai. O le whaabali valea ia.
O la lava e whaavalea, ma valea koa ia. E ini si teo whai mai, Kevin, whaonganga lau whaavalea. Pia sa o whaonganga lau whaavalea. Because the Bible is talking about a fool. O la ela whasamo. Ia valea, ia whaavalea. Ia. So let's put it that way, yeah. You whaapese si. Lata no te tatu spa ia. Tatou, be wise. Ai ko malo le oi foi. O Jakopo. Fingau ma Esau, alo ya Esau. Alu ma ave uma manguios ka mo Esau. Sau foi fingau ma lapanga. Fiu lapanga nga ngai lalo. Alu foi ma ave uma manguio lapanga. Ave a finge ko lua lapanga. Ave uma mamo, me uma alu mama ave nga malo foi a lapanga. Sau rola io ka malo. Alu wa kuli me Esau la sau kilis ka mo Jakopo. O ngola nga mere nga fai. Wal me ka olea so lusa. E mo ko ki nga le loko. O foi inga. Ara la alu ya. Alu la ko ri kili ka kala walu ave mo mangia. Mena ka guspa ia. Ole po. La la fi ngau ka ka le. Fu me le po a ko lava. Ai wala ele si tangata wa. La fi ngau. E sau. Usus ka mo Jakopo. O la yangi solo. Ali la kuli me la panga. Ale fo e kuli aku ai fo. Le fo e kuli aku e fo. E non uso esa. Mo kuli eses. Ara na kuli le kuli fiola. E o mai fonga. So mo ti mai. Kango fo de me lo vai. Ci. Kango ci inu lo vai le. Kusa. O le po ako. A ke ia ko pe vai fonga. Ele o le ki apolo le against yang ia. O le akua le against. Even though he's blessed. Mai langa deceive le nga fai. Nga fingau la ia. Amen. Jakob martal tu spa ia. Po ako fingau. O le akua le. Ke fo mai o le akua ia le merka ku spa ia. Fingau la ia. Fo martal tu spa ia wa ai for tangata le. O ia wa fa inga. Kangolo ka lea. Il fa ingol vai wa. Fa ile vai si ia ese kamano Jakopo mga ia. Kango supernatural ile ko ia. O vai kule ko. Ona ole tangata. He's a dominion in this place. In this world. For my no tala tu spaia. Ua fa manuia ima foi o Jakopo. Ona na finau matangata malo tangata. Finau mo le tua malo ile tua. Po a ko fingau, ma kwa musu ai ko parvesi. O vai ka la fa inga. Ke lo ala nga pi cento ile tu ai ke minga. Why? Because Solana said he was a man. And to say he was a man. But it was God. Nga ole a kua ma fa inga menga. Te lo na ole a tua nga ngofo ali ko sau nga ia fa nga ko sau ko high five yang ia. But the Bible says the Lord said to my Lord. Nga ole hakua nga whaia mea ngā tu tusa nofo nofari koe sau koe whangau koe ka pua ia kia. Lead people to him. Only God. Amen. Thank you. But you see the point. For mai la ia. E ala mtung whai vatu le hata le. Ia e loa. E o fo ia te oi. Kei leo mea mawhai nga mga ole koe whaia ki oi. Ake ke e alo loko. Ele ma fai ele ko ma fai. Me nai foi mai le tua. Son, humble yourself. Why? I can't beat you in that area. I don't know te lele na tala al fa'alongo sis. But to God, me tala tu spa ia he submit under his word too. Ele breaking ala ele tua le up. For mai na ia avatu le pule le tangata. God made man in his own image, according to his own likeness. Give him dominion in this world. A saula le atua i le realm o tangata. Amen. Mele ngā se ilonga i ke kakalo i le akua. Whako ama whaifunga sau le atua. Why? Because i le ngofongo wha le atua sau. Te ilonga la vai te talo le tangata. Invite le atua. Whato am whaifule sau le atua sau. O oela, have you ever noticed i la unga Yesu? So se mea e te whaia e a awhia le langi. You sow, a lai sow le langi.
I don't know how it worked. Lai whai mele tuspa ia. That's a principle. Amu ia e fia aim fia whainu rai mio tonu. Awa, ma ona I la tau. Amu ia foi o tau pēr tua ina o tau. Me langa uma ono au i o tau fia wa lo oile, langi lo o tau tau. O mea umara ke whai lo I, o lai a fia ile langi. Ai tolo a ila o le langi. Mea nai whamatala tuspa ia. Whao ngā maa mone le lau langi. Be wise. A o ye le lau langi ringei. Whao ngā maa mone. Le oa ngai ke maua. Whao ngai su e so tau I le langi. Ke reo wha yaku la rai mai, o la awera ia Kevin. 3 ground at anoi tuspa ia te tātango I to tō I eilau tupe. If you want a soul, these are the 3 ground. The priest, o staulanga, o tangata, the poor, homeless, tangata mativa, and barons. The widows, mamatua. Oh, lunga la re, ia, kausiro ka mamaro ki ngā. You sow. O mea nā laita no tuspa ia, these are good ground. Amen. Ke reo whai yaku la. O ke lau ngā kunga. Inga wha mai, si awio ia Kevin. Au a whai songa au mea ia Kevin. Ke o whaale kongo lau ngā Kevin, es kaimi. La kere sau I a kau. Pes malia lau mai. Ke ua, la whamatala tuspa ia, o mai le taimi. To tele tu uese, ono le o alo langi. Pui foi Kevin e langa whaunga. A kere me fori kupe le leia lau mai e le tua. Te ua vanga le loto. Mea ngai whawhika I rea kua. I rea ia se milionga I kongo la ka foi. Kei roanga hesi o kongo malo se loto. Kei fiu e koe wa ayo rea sai kere o mai I. Whawhika I rea kua. Ngai kere I malo se loto. Hai. Ono lo loto. O lo wanganga. Whamatala tuspa ia a mawhai ona e whaato I lalo ina lo wanganga. Mawhai na e manu malo ina lea. Siri lea. Tauranga atoa. Mea le nā e a lainga o le a lawangi o whiriwhiringa e whai. Matala tuspa ia pui lo loto ono unai tupunga mai ai. Mea umo lalangi. O issues o malo wolanga. E reo ka ngakalanga maa fuai. O lau susunga. Awa ke whai mai. Le whainga lau wahenga la o ukala. Ai se hawa whai fua ukala. Elanga whai, some of it sao. Elanga whai, o ngai reo whaunghanga fwoi, tātou maa whau te lo taimi. So ele play minga fwoi la tangata. Ka kou adjust. Amen. E matala tuspa ia, matala le tua, humble yourself. And I can help you. Nā lai whai, o ia Yesu, whai o lai whai mai, ai kūr whai koko ama kui kui. Ai pulea ka la I whai koko ape kakala pele hai. Ele sa wa Yesu because Jesus, this is the one thing about the Holy Spirit. Every Christian should know this. He never dominates. O le nganga pa ia. Ele whao malo. Mele nā o le nganga pa ia. Ele whi ngau. Mo ia. A whai ke o whi ngau Kevin se aso. Ele o le nganga pa ia o Kevin. E Kevin whi ngau o Kevin. Not the Holy Spirit. It was Kevin. Mo whi ngau mai ai. Aso lai o gaming ei. Leo ki whi ngau. Ki roi mar gaming ei. Wa ule la wā fusu I fusu anga kukusa. Ka fia fusu I fusu anga malo. E umai fuaka aka makwi ngau o le si ka malo. Umai fuaka ika. Kero gaming ei. O fia fusu anga malo. Le ala wo fa sangar ki Apollo. Ki Apollo. Langa ama fusu mariska ngaka. E kukusa maua. Ama fusu mariska siango in the spirit because itu tusan malo sio manganga. Ele ma fai foi ko malo, ele fai foi malo ya ka. Ai online ma fusu male. Ki Apollo. Amen. Malo lo mele ala in tal notice pa ia pa forgiveness. Fa mangalo. Why? Because a fai o ta la ile fino le tua, matinei le fino le tua. Hika ki ngai I o ya fo. Ya ta lai. Ka kalo ki ngai le tua. Tango ye po ka lai. Ara foi ka kalo ka lai. Le tua. Tango po tinei. A fai la o le tua. Ai le fai ai le tua, fai o eta tinei se tu lo fa ngai no luingoa. Just to demonstrate a point. A fai o tinei le te talo I le tua e fai le fa masinonga o talai. This is what God do first.
e mua whaamasino e lea tua tinei. A e saola, ona whatoa whaamasino rola i o. Because he's righteous. E le mawhai ona tango lea tua whaamasino na o tālai, a e le I whaamasino e tinei. Mele nā re, nifa mare tuspa ia, forgive. Because you put God in an awkward place. God, punish that preacher. Talk about me. Ala foi ka kalalo ka mga, God, punish Kevin. He talk about me. O ai la punish ele tua. Right? He's a love God. He's like, son, now you put me in a place to God, but I have to charge you first. The family no way. Oh no, I family no. And then final family no. Oh, I two way. Men life ma just buy up. Forgive. Tango fa manga lo le sia uso. I say ina ia mau o na fortune wa nga forgive me to. Ah, finally, I can help you now. Because he's a father. Ele manga ole fara vai lang fanga o fusu yung ruma. Ngau ki Apollo manga ole manga betua no. Mera na ele no o mai le skilisiango ko kongo le loku ai ku ya le skilisiango. Our faith is here to oi. The best thing to do, pray for them. Never tell to spa ia. Fa manga lo atu ya tila to wea. Hanga le mai forgive. Mercy is willing to forgive. Ina ia mawhai na saule favor le tua. Matala tuspa ia God resists the proud. He gives grace to the humble. Amen. Say longa lai humble oilo spirit. Awa ke whaakali e humble oile tua. Because ele leilo pa ule maa. Ngai lore pa ule maa I lunga ia te ohe. Humble yourself. Ona e mauala ia. Forgive. O oe whaia le mea le nā. E leo se mea le nā le atua. O le tele lau taimi. I'm really trying to tell you. O le tele I o le. O le se o le mawhau whau o le to tele Christiano. God controls everything. Yes and no. He knows everything. Mea umara le pule le atua. And na vatu ele atua ia te oe le mea tau ole. Free will. That's the gift. Na manao ele ti Apollo. Te zue loa angelu. Ele ima se angelu nga ke whai asanga ia kala. For may they carry the word of God. Na ole upu ale atua tau tala i angelu. A firifiri angelu. E firifiri mai ele atua me firifiri ai. Ele ia isa lato sa olo tonga. Ai whai ele atua le tangata. Amen. Whai no na whatusa. E ia na free will. And it's a gift. O le free will la na. E ala ila fight to marki Apollo. Wili mai ia ri ele fit le kamanga. Ala foi mana ole atua. A e watu ia te ia. Come with your heart. You're willing. Ele o fosia o ele atua. Ele o kango mele kua kau mi milo lo lima se so mai I. No. Ora ki Apollo ngasau fa penga ka ko. Mea nga ke whai aku wai lau kala o le anganga pa ia e le kai fosia nga mea. Mea le nana laina saure ti Apollo whai a Yesu. Just bow down. I'll give all this kingdom to you. E whamatala Yesu. Hey, e le se roinga e ka uam kaupunga. This is my own interpretation. E le ole atua. Nga sau koe whaakau a koa paid in full by his precious blood. Mea na matala tuspa ia eise mem whainga whaakau ale angangau tinei. Nothing. Eise all mele ngei. For my the life of man is in the blood. Only the blood. Sauro la ia ai kasi fot kanga kai worthy on the blood. Kele ma moe ai kasi al ma moe worthy. Ngal ma moe lea. Me ale nga lai ele kuria mai ele tua se angelu ko fai kalku se falinga fa mai nga sau le angelu po vala au le langi lalo langi malalo ifo lalo langi.
O kuat ke minga la ia isi la langi lima fo kal ngoi le dua melo pe la sai la ia fo mai la ia nga sau la ngelu vala au le ai ma se sia wethi sau angelenge for my Lord Taral to spy, this is so amazing. Jesus, for my ele in manatu o ia, wa tusa o ia mane atua. O ti Apollo, for my na mana o si ti alo no fo ali ia tusa mane atua. Has God. Right? Ona au mai la ia la wi se oti. O no au tu dia se mai la ia, la li o se oti timingi. See around the world. O lea lana i tangata mana o anu e tusa ma lea tua. As God. O tangata sa equal with God. He's God. He humbled himself. So o Yesu la, o ia o lea tua. Mai se leo se tua. Pule oko, ala ukuspa i o lea tua. The Bible says he humbled himself. Sao au ngai langa creation. Amen. Sao koe la vea i langa creation. O le mea lai mata utia hai, ia le sao o le anganga o le atua e sao e toe la vea i langa creation. Ona, na sao ana ia, fai le faa o le tanga, fai umalava, toe la vea i le anganga, lau toe fo i lau toe nofo le tūtama tau o le tama. He's God. Now, Olawa Nofo has a man with a body. Ile tino ele pala. Ele oko ia Yesu le nganga. Ale ngaru mo kingo ko sa ko fa ali lawa, me vai foi mangu ai. Body like this, ongo le nganga le son tino. Ai saulea. Me le tala tu spaia. God is a spirit. For those who worship him must worship in spirit and truth. What is the truth? The Bible is the truth. For mana tala tu spaya ona aele worship ile truth lea. Mana tua le nganga le tala no the spiritual realm. If you don't have this truth, elakula worship en apile siku. Because kasiale worship en le mela ilma manu le tua or le worship from the truth, from the word of God. Mele nga ai kakalo i le atua o oio le atua halofa. Why? God is love. So are you talking from the truth? O oio le atua e te fōha i mai tangata. Worship from the truth. I le upu le atua. Read your Bible. Study your Bible. So that your worship, ia en aplo worship i le atua. For those who worship in spirit, so now we are in the spirit, we worship and glorify God from the spirit, and then God receive it, and then he manifests himself. Release his blessing. When the worship goes up, blessing comes down. Amen. Ai alakula worship ke le worship le truth. Ele lopo o ela walenga vavengo o le worship Buddha ya. Ola worship le kula ya kawara la vaenga. Because you're not worshiping from the truth. Like a worship from the religious way. Like wala le nga kapwa i melma ko ekalesia so fainga nga fayai. Fai le o kusa merkus pa ya so i fainga. Fai le mele fa mertus pa ya so your worship will end up in the right place. Now I tell just the spiritual realm. I'm trying to take you to the spiritual realm. Everything's whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you do on earth affects heaven. Me fole na ang pongi akangelu, afa markala angelu sa for mai onna ua e tatalo. You humble yourself. Lela wo sa wai. See, if I pisi so ngai angelu. Ai wa komumu si angelu, lesi yango. Ira kakalo lawa sau si angelu, ai ko fa vai me. Ngale ba imango kai me ke sau wai. Ngalo sau markali ala fo lusi fa kua. Na fo fa ya inga. Now they release.
Ona matala tu spaera, whatever you bind on earth shall be bound on heaven. Whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Leke kua lo kua. I believe God for this. Your word says this. Lau saule angelo matala tu spaera, when you pray, believe you receive. Why? Because the answer's on the way. La lau ko tiki a o mele angelo lau kuri mangura o mimilo mai manakali o lau kakalo ai foi mai le kua. Ia kua ia. Le tua sa kara le sko inga nga angi mel makangi ber ko inga wole le apa lima lo fali mai le tua fa kai o le lava ko ko isi apa wa ese apa lima lo fali ko angi mel makangi an ese mel si pikol fali ber ko inga wa afar fali fa mai le tua fa kai o le lava ko mai si apa afar fali ko angi mel makangi ko ave ese le ko ko apa la ko foi mais uma cara com a tua é mere kala umai lo ei sim me fa penata do cristiano martara tu ya ole ofu tau. Have you ever read them? Ofu tau e ke kua e ke kau for my a o fa ma salo marti a bolo the armor for you to stand withstand. Na sa ule ki apolo plou ma ese me uma ala e kuar kamalo o yopu. He still stand. Te fa vai. Oi, e o fo sko ingo i fo. Sko ingo lenga kangelu lenga ngapong. Nga fia ai kangelu. But he stand. Se iyo ang sa ule angelu 21 days. Ai fa man angelu. From the first day, you humble yourself. No sawa. Notice, every time in fast, the Bible talk about humble. Because there is no way if you're full of pride. Humble yourself. Humble yourself. I will give you poco. Yes. Have you ever noticed ke kakalo ile ko le tua? Patu ngaluenga ye au ke manga orang ngaluenga le. Ele sile inga ngale tua. Au le leo Maria ma. Oi ngoles ke Christine. Au ke manga oya Christine. Ora ka kalo le si ala ave marcata. Que lo le tua ilang a plan. Amen. When you humble yourself, e ke le ave sa plan stamp me le tua. When you humble yourself, e ke alu le throne room le tua, au mai lang a plan, you stand say yes. E ke fai kau le plan foi mai, fai kau mo le cost pe ma fai ngai fai ya. Matala Yesu. Amolo sa kalu mun me ke. And fai nga mo sa kalu. Mia nai te. Kero remember sa kalu le nga salalis. You notice? Ole nga sala mo ko ka ko sa kalu nga mo Yesu. Ole nga sala oi ma uli sa sala Yesu. Ole sa kalu la. Ole mia lai series ka kaya oi. So your cross ole mia lai fa sa kalu nga oi. Carry your cross and follow Jesus. Humble. Amen. Low spirit. Emang nga ole tuwe malolo wanganga. Fafanga la kamanga. Famelo tala Paulo. Il kusia kala tiole fe tau yale nganga Martino. E o marke mingi o la lava fe tau ilo wanganga malo kingo. O lo wanganga la fe kapwa ile tua. Every day. La fe kapwa ile ko lo wanganga. Really want to break through because life is in the spirit. A old man nei vafo. La fo ya fo mai no. A kala ngora karatia fo mai o fai ka anga o muri lua. Me la manga or kingo yo. Because the Bible says the nature of flesh is sin. O le kingo la ia pe ke fai fe au pe ngai fa kuia ka kamale oki e manga o lo kingo le muri lua. Au nge fa pe o e pa ia o e la ngai ngal kala lei o nga ele muri lua la ia. O maka.
No. Au wanga deceiving a tatou. O ka ngaka whale anganga. O whai au. O pa ia. No. They also learn to sacrifice. Matala Paulo, I beat up my body black and blue. Amen. It's a really strong quick word. Matala Paulo, ke whaakongu iro kingo. Ei ke me vai koe Paulo ai la ai for kenge malanga mingi. Me Paulo, woi. Kere mga oyo elasti o maka. Why? He disciplined himself. Nito sanga, me and my wife, we also try to learn. Si korbo, si mera au ngikau sanga. Ia wala aso, ia lakau sanga. You know, for me, you know, kelo kai meka ke join for ilele imo mo kanga kololang. There's nothing bad for ilele. Have you ever noticed me? I love joking with people. Mo tangata aju. O te fia, I make a lot of friends. I know that some people are stumbled by it. Mara tala tu spaia, a I loa kau ke vai sesi. Au ke whaia. Mara kara siu ko lua love. Ko o iar ngā mio. Be a pastor. Be a father to your flock. And I say, of course, I'll humble myself. E la skemi o ko ka dia ka ngaka. O ke fia aka kwa ia. Au ke vai akunga. E kau ke vai lesi. Ko e ko o mana aka. La fa mai Paulo a kau ke vai sesi. Au e te whaia. Me fulana na, I don't drink wine. La fa matala tu spaia. Mo tu e tangata na mela. Tala tu spaia. E le fa sainga ku spaia le wainga. La fa mai have some little wine. E kanga ki akongo. I also na inu le waina, which mean you can still drink wine, but not too much. Ya la ka kure ora ki ro ka mea. Ai le ingoi la Kevin. Imagine le ku Kevin fo le la unga ku ro Facebook. Hey man, me kanga ai pu aku le ka la ku malanga i pu wainga. And then people think like, okay, let's drink that ingu Kevin. It's okay. Lela was tamboy let's kanga. Ongo leo se wisdom o Kevin. Matala tu spa ia tanga me uma. Ai lea nga me uma. Not everything is good. Olo kala leila ya e ma faingo wingo e ma faingo fai o manga. But because of your sake, ke musu ke wo su e kwa inga fo lai sasa me inga for kalapu. Foi mai nangon ma ko fai au na fu e hingu ma ko fai au. Wo fa nga we halu o for kalapu. So because it is tamboy oi, me na ala ina discipline, me na metala Paulo, I die every day. Amen. O te oti ya so fai so. Mana markai au ngofo i furunga Paulo, ngofo i fulonga nganga e ngofo me moron kingo mai Paulo sulua miri pari. Ko e umar kingo. Ko e ka o na le kingo ke mira ngai. Asa wai ka nganga po. Awo ke ba. I'm talking about the lust of the flesh. Amen. Ele ke me ke ngofo mai lunga lo kingo. Ola wa ma koi de la va lo kingo. Ngar fari uma lunga lo nganga ko kuri lima lo kingo. Ek ko vela lo. Ko e fa sa over kingo. Now your spirit lead. No longer walk in the flesh. You walk in the spirit. Learn to say to your body, shut up. Amen. Hey. E ke mi vale ku ma ke lo ma ku fa ila ko fa ke si meno kam mar ke me skapung yo maka. A fa mar kam ki a fo ra yo maka. Ale a ngar kam ki re a ngar fo yo maka. Mere nga ya lai o nga a fainga le pongisa tonu ina mai tal spa yo mata e mala mai le nga a pongisa la maka le ala ke le pongisa nga pongisa ko ko. So now if your eyes is dark, le ala ke le pongisa le kongi. So va ai me nga pula yo maka. Yang pula ko ai se ki ga. Halu pa pengai maka. Amen. Fapa ia me pula o mata. Lai nung hara sila. Do you know the devil's trying to steal your mind? Lai tama fai social media, fai le beta ni ro ma fau fau. Mea ngai malama pule halo ngau de ri le ke kakalo. Tik. E kango lo kerfongi. E sea, lai ko soa lo heart. Have you ever noticed e makamaka se aka? Have you wa koso kwa o la kisia kamar kime? Wa koso kwa mo lo kon me ra kupu. Aku me kong wa ika. Asia, because like solo so. So to tele la tangata tamaiti. O ko kelo maku o le pepi sita piko siri le anga popular gaming ai.
Le o ilo e matua, o le ua e tu wala utama ya o melti Apollo malalangi. Tara tu spa ia o e lau kama, ele o Facebook me le o sanga luenga al fai au. Au ke fai mai, ho loku, la ngo sa, fa longo fai au. Hey, fai lau fa ngau. Awa o ia lo. La au mai lan fai au. E foi que faça o sal, o que faça o sal para fa. Mereka luenga ngawe. Fai lau fa nau. Sao i franga luenga le kalesia. Pa nga luenga o o fato nunga na le tu e te o e matua o auto fa nau le fa mai fa au fa ai fa ngau. Kele au kai mi le wa mai ave loku. Ave le loku ai le o fa nga luenga makua. Ongo mai le ola ko fa ngau. Ai ino se na tamaiti. Amen. Kupu fo nunga fa mai kala va nga mai o me ai re fa le loku. Me ai kere ia o ia ngala ko. Amen. Tei loa a hore tino ke riso e fai o mala tonga luenga. Fai ala to mata fai oi. Na mai ele tua fo mai fa nau fa longo o to matua. Ile ali husband fo mai tama au ale fa ono ya to fa nau. Au ke kango fa o ongo ka makiki. Fo mai au to tei loa futau. Ai tatou tele I fai tau atu si Efeso tatou le oi Efeso e ono foi upu se fulu aua nei ngalo ia tautou e foi upu mua ka foi upu ifa ai le io e tau se taua e mua ku fa kasi au kau ia lele e le mafai ngo mai Amerika kau ma oi I fe foi ngo Middle East e le mafai ngo ala fe vai ai mele na ala ina a mata loa ia le ale tala no lo futau no mua foi mai fai lo ainga fa nau fa longo yo to matu wai. Get yourself in order first before you go to the paddle. Tele la matua, tele foi tanga taurunga li, o la e tau le taua, ala ese ma, le tolua. Le ala le mafaina e tau ina le taua. O ngo lai ke alu, o le mea le ala ina le maua le tele o manuia o isi whanau, le anga le o ava yo la tau matua. La lai te talo I le tua, God breaks you, God! O umako I ngakangi, umalo I maka, umasui ngo le o ele kali le tua sea, ele o ava I matua. Get yourself over first before you fight the battle. A foi tau tu se Efeso, awale amaka foi upo se fulu, amaka man foi upo mua. La le me te fai mua. Honor your parents in the Lord. I want to honor your father now. Wife, submit to your husband. Husband, love your wife. Ai fa solo me fainga. Ora lor kamanga. E ke fight kunga. Te kula ukala yake oi. Makua manga ya la kawa. E ke breakthrough. Ai ke fiu e ka breakthrough. Ai fa merkala ris kama giki, sorry. Asi mangeli mo ko kama pe se angi huari. Ore fale sore peia se image ki Apollo. Man, ele o malo, ila le lucita to the pedal. So your spirit, guys, feed your spirit. Mara tala Apollo, walk in the spirit. Ona ele fato no hinala io. Olea. If I tell her, this is amazing, this is the last, man, I tried to laugh, I thought, today, Lord, to see la karatia. Tell her, no, my Lord, I love that part. A o fua ne o le anganga, o le alofa, fa solo mai fua o le anganga, ola se manga ia. Ai o le toa tele fo i o tangata, e le o iaini fua o le anganga, ala iai me alofa le anganga pa ia. You can have the gift of the Spirit. You can have the gift without the Spirit. I notice, ke roi te me, pero ngā luenga le whawhaya o ngā. E ma whaio na o e kevene upu e ngoma le ngang pa ia. But I can use my ability and my gift. Ko wai kaka pesere laulang. E o whaonganga le ngang o le kua. But they still use the gift. And the talent. Right? E ma whai fo I la tangata o na whaonga mea lofa le ngang pa ia pero e kale sie korinito. Ai leo ele atua. Tangata la na, lai tala no ele tu spia fa mai le tala Yesu, I le aso. Ko akele lau fo mai, ngamako papa, kuri ke mongi lo ingoa, pero fe tahane lo ingoa ai, tangata na whao ngale mea lofa. Right?
without the Spirit. Aia te oe le nganga pa ia, o me fua ile le nganga pa ia ki oi. Fua mai fua le nganga pa ia. Ale yengi fua le nganga pa ia lo langa. Ko alu ko vai pe o sa o le loku ngai ke loku ai. Po sa o lo fa ku kuanga because ile fa masinonga. E mana o mie le tu le fua. Ile mga o mie le kuang me alofa. Dangon me alofa mo oi o le fua mo le tu. A o la so investment e la sa le tu mai bring the fruits. Because the gift is for you to bring the fruits. Le ala ko kere kanga ka manga o gift pe le kale siko nito. E sa polo foi mai to te ato o malea. Nganda angelu me o mai ale ese alofa. Le se winga the first fruits. It's love. E loa lo sa vali malanga pa ia ile fua. Ele o iloa inga o e perfekangi. Ele o iloa pa ia lo langa Kevin o sa Kevin perfecta ya sa moa. O le mea le la tupu. That doesn't define ele mawhai ele mea nana tau ai. Kwa pa ia Kevin, mea le nau wha sei nei tangata. Wha pia a perfecta atu Kevin, wai ka ko muri muli a Kevin, o ia lai nei, ia ko muri muli. Maritala Yesu, to te leo mai lo ingoa, to te iloa o lato fua. Amen. O le ala le kusari, lako Kevin lai fua tu le alofa. Amen. Tendo. Ko whalong ka le a alofa, tu ia koa. Yeah. Pe a ona, lai fua atu le nganga. Because e mana o le atua i le fua. O le mea alofa o le menga waku le kue kio. E re koe ave le atua mea alofa. Because it's a gift. Na watu le atua ma oi. E le ila se mea le akua mo mai le gift nga o le mea oi nga waku. Ai whaonganga lai le atua. E manga o le atua i le fua. Fruit. Fai kau lo kalatia i lima. Ai le i o fai unga. Fai kau last o te flesh ngai lunga. Awange i fai. Every time in the Bible, I like ua kong me fai mo mua ka ukule me ua fai. Ma Yesu a to tele tatalo, awange ko kalu fa pea. Before he tell us how to pray, he first tell us what not prayer. Oh, that's fop. Ai le fai atu. Ai le fai atu le tu ya te oi e a foi no le mea. E la wana te talo, no mua fai lo me o le me ele o se talo. For my ole au farisaio, they love to pray. They repeat themselves. And then he tell us how to pray. How to give, he first tell us give. Which is that's not giving. Or to spayala. I leave for you to all me fai. E umana avakur me ki e awur faya. For me lenga hoy. Awu tanga hoy. Ele ngaka nga. Alu fai nga wenga. E su ese me ki foi. E complete a kuspa. Yala ka ko makua. Ko me nga ai fai la lea. Mele na lenga fa kom ki ke ko. O le ro ka mi ki pra me la fai. Because it to avail is instruction me la fai. God, from here to me there, I find me there. Amen. Lava nga mong yasa. Leifo lasa. Amen. I feed your spirit. Because the real man is the spirit. Afuala leanganga. Amen. That will bring glory to God. Avelevi inga ile tua. Amen. Levi ile kua ngoi fa kua mise maliu. That will draw attention. Miracle is for attention. Oh, that's for attention. Amen. I levi inga ile tua. Fua mai tatou olang. Amen. Let's pray. Le tuolo matou tamavi ia la u fio le nei tu la. Fa fitai lo lofa lo wanga le leimo lo fa mauni. Thank you for your word. Lo fa manatu ya te matou le nei tu la. Le te le o le la sanga wo esi tia hai matou le fenga fo. Wo e ave i matou wo sili atu le profeta muli o le fenga tuai. Na e fai mai le se sili atea. Ai o le titi le malo sili ya. Ile ya Yohane le Baptista ma fa fitai Yesu e avia le tangata ma wa e tu ile tumbutumungo le mena yai ia fa fo ile vi inga ya te oi
Ia whaamalu sia la mātou sāwalinga, whaamanatu i o mātou tangata, o mātou anganga. O loo e fiso o tai mai ai. Mātou te tatala atu le whaitu toa, o mātou loto i hate oe. Pule ai oe. Ia e no fo tupu te tonu i hate i mātou. Whaamanuia oe ta mai a Samoa, whaamanuia i lau pānau nei. Ia a vea la lātou maftanga, o lātou wanganga, ia whaapiona no fo tupu ai oe. Ia tūmau oe. Ia ho o mai le whaavavau ta mā. Ia fua mai o lātou o langa. O ani vaenga e le o fua ta mā. Le tua. Toi teu ina ia fua te le mai. Prune, Father. Awana i tā e se ina. Ai toi teu. Toi tuu iai se isi a manoa ta mā. Se i fua mai lo whanau. Peo la Paulo te ono sai se ia tino mai keriso. Father, give us more time. Mai se isi hava noa si o mātou whaamaula lalo ai. Se i whaamaula lalo i mātou ngā luenga whaale mātua o le whaia, o ngā luenga whaale whanau, o ngā luenga whaale au ngā le atua o le whaia ta mātou. Mai se isi hava noa. Se i toi whaasau sao i o mātou hala i o luma. Father, I give you the glory and all the honor. Thank you for your word. Thank you for the freedom, the salvation, your spirit. Father, we glorify your name. In the precious name of you, Jesus, we pray. Alalanga fatasi de whanau o le atua. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Ia le tua. Alu le nei vai aso. Aur ku warka ko la unga fai ko ala. Anu ma ave la unga. Fa manatu ya. You know faith comes by hearing. Aya ili tango la fa susu. Amen. E market fa kulenga va kwange. Anu fale meditate on it. Ko e bora fa tula na lulu. Inga ia ola. E oe koe maloa kua ia la koe fo ia Netflix. E koe fo ia iau mea inga makamaka. Se su ia ko olanga. Au fia leo kele lei men bela hunga aku le fefeau. I re mga o mea le fefeau leo kele o lau e men. Mga o mea le sui o lau olanga. That's meta. Pe ngā fui Kevin. E le mga o mea e Yesu le kele o ngila hunga Kevin. Mga o mea Yesu le fua o leo langa o Kevin. Sui leo langa. I want to change my life this year. I don't want to live the same. Please, change. O te le sui o tau e sui o tau le anganga. Yield to his spirit. Ngai, mangi atua oe le anganga. Come on, don't do that. Don't override that voice. Awa whai atu lo le anganga e atoe. Awa le whai langa ye le taimi. E te le tu la ngona ile leo nga. Wa maha alo roto. Wa kele sa. La wa mafia fia. Lo roto. Wa ile koe la ngonga. Se i tu lo e te whasio kia le skangaka. E kere koe la ngonga so cute. Why? Because wa mafia fia lo roto. Nanga e ignore inga le leo mua. Learn to follow. I love you guys. The word works.